Solan baraan rifeensu maysii akkana eda akka tasatti osoon deemu jiru live keessa osoon deemu jiru rifeensuma akkanumatti miciyoo ni rifadhe wallahi ጊዜን አርኩ ምንድነው የተፈጠረው ጄ ማልማ በላን ሲ ገቡት እየተ ማሩ ሴና አንቆበን ቀብ ወላሂ አኒና በቃ አንበር ጊዜ መረኮ ቆፈ ነበር ባደኔር ጊዜ ዘነጠን ነንጋፈተን ቃ ጊዜ መዋታው ተልፍቴ ማኪ የተ ሀይሳና በር እስቲና ቢልብልቲ ማለ ዋቃ ላማኪ ሲደወለ ቱሬ ከዛ ዴብሲና ደወለ ጌታ ምስክሪ ጋሩ ሲቲ ሙቭ ከንተራ ጄን ቢፍቱ ቡስራ ብሬዱ አቲ እንገደ ዋን ብራቲ ነው ማኪ ደገፈዱ ሲቲኒማ አኔ ሪፌሳ ዱጋዱ በኖቴ አከ ወይነራ አራገፋሜ ከዛ አኒ አስቱት ለይሜ ሪፌስ ያባየነራ ጭጭታ ጅራ አከ መለ ይወዳተን ይወናው ማኪ አርከነ ማኪ ሰተፋ ከዛ ምንጨዮ ማነ ሪፌሳ ሱኑ እቹዳ ማኒ ገሩ ሪፌስ ነማከሞቶ አከነ ታና እንጀት ሰናፉ ሙሉን አደደና ሙሉ አደዱ አካደሴት ሲያመርጉት ከዛ አንደሞ ሙሉን አደዳ ግኔሞ ሙሉ የሆነ አደደካይ መላጣ ከስተይን ደሙ በርባዶ ዋንቴ ኤጀጄን ሰይጋ ጅራ ማለ ሙሉን አደዳ አባ ሜጋ ስታይሊ ዳፊ ሙረደን ጀኔ ስታይሊ ዳፊ ንሶ በካማኪ እንዴ አካውንትን ስታይሊ ዳፊ በሬደ ሙራል ሲተፈካታ ኑራው ስታይል ሙረቴት ስጀላ በደን ክጅቢን ወንቲ ሪፌንሲ ዋንስ ከንጅሩ ሪፌንሳ ጋይስ ምጮተና ከምንጎል ሪፌንሳ ህንኬ ወላሂ ሪፌንሳ ብሬዳ ቀብደ ቢፍቱ ማ ክጅብዳ ማ ሪፌንሳ ብሬዳ ሩጫ ከነቲ ላሲን በንቴ አከቀብ ሲስቴም አስረታውን ቱሬ እኮ በጣም ጨጨቤ ነው አይኙ ትገር ሱራ ከም ትገር ሲስቴ ኡመተ ማና ሪፌንሳት ሱራ ከም ትገር ሲስቴቲ ሱራ ተቆዩ ሪፌንሳ ነራ ሙራ ጀዴና ሙጫኔ በቃ አማ ሙሉ ስራ ሙራ ከስት ሙራዶ ማለ ሙሩን እንደበራና አንጀ ከዛ አይ ሙሉ ሙራዳ ገሩ ጊዜ ጤው ኬሰት ዋንቴ ጀጀን ጅራ አመንና ዱፍት እንጀ ተያሙ አምብራቲ ሚቲ ቤቴ ኑቲ አኩማ ኡመኒ ኮመንቲ ሱንቲ ሰኩማ ስራ ብሬዱ ወርባና ሲገሌ ደሞ ዱበርቲን ሪፌንሳን ብሬዲ ሪፌንሲ ኮኒለ ዮ ሙራሜሌን በር ከቅርጽ ኢላን ዲዛይንን ኢላሲ ተከነቲ በቃ ጆሌ ሙርቴ ተደምቱ ንጅራ በር ቁርጥ ፋሽኒ ንጅራ ዋና ከሰከሲ ላለቴ ኦሶ ጉለቴሌ ብሬዳ አቲ ዲኤምቴ በር አኩማ ተኮ ጎቴ በር ኢራስራ ሙራይቲ አይ akkasi ka naammas immoo hin margaa garuu rifeensa mee dhaggeeffadhu rifeensi yoo namarraa caccabe qalamatti godhanii takkaan dhageenyaan qalamni as rifeensa hin caccabsaa hin bubuqqisa brown qalama namni brown dibatu sirriitti rifeensa isaa treatment godhuu qaba guyyarraa akka rifeensa normaalaati miti qalamni fiifuu rifeensa ni caccabsaa ni bubuqqisa እኮ ማኪ ሙሉ ሙረዳፈን ይበራን እንጀቹ አካዲስ ይታቢቅሉ ጀ ይሆነኛ ደ ቢፍቱ አቲ ዲዛይን ጎደቹ ዋቴ ሲያር ካበደላ ቀለማት ዲበቴ ክሪፌሳ ናር ካጨጨቡ ጅራ ሰኒ ሙረቹ ዴ መላጣ ጎድ ወኸ ዲሴ ብራውኒ ዲበቴ ሞ አቢብቲ ጊዜ ነላልቱ ጠንጋራ ሲፈካዳን አመደ ገፈደቂቲ ወንቲ ጎረዱ ከርሊ ጎረዱ እሺ ከርሊ ጎረዱ አከነ ከርሊ ሲፋ ጎደን አከነ መመረሜ ቱማ አስራ ሀተታው ማማርሲሱ አካ ዲራ ሰነት ከርሊ ሲያ ጎደን ከርል እሺ ፓሌስትራ ሲንተው አመር ሪፌንስ ከ ፓሌስትራ ዮቴ ኃይላ ሲቱ አከፍ ለሚያስ ብረዮቴ ፓሌስትራ አከነትታ ኩን አከነ ጃኤሳ ፓሌስትራ ሲንተው ኦልድ አበታ ከረ ሰሚቲ አከነቲ መመረዱ ቲቲ አከነቲ ብቻ ዲዛይን ጎረዱ አከነቲ ታይ ሚዲያ ረስራ ፈቆታ አራት ነጥብ እሺ በቃ መመረድ ሜ አከነ ፍራ ባሲ ቆይ ላላኔ አማ ከነቲ ራብሬ አከቱ በዳ ነምኒዮ ራፈቆታ አማ ራብሬ አማ ከቲ አከቱ በዳ ሙራን ኩኒስ አይነተ ቀባባ ቅርጽ አስረተ ቆጎቴ ሙረቴ ብሬጅቴ ስታይል አሙረቱ ጅራ nama wallahi shilingi sumuni khadatu juru fakkatechu namni amma
maalti amma osoo asiin sadaqaa eegalle wallahi miiliyoona 4 guura sadii takkaawwan guura kaansarii qabee jee namni guura kaansarii irraa fixee mataa osoo hin jiin oromoo irraa maallaqa siifin guraan. Wayyaade. Biiftuu bareedduu santu akkana ta'e jee namni maallaqa siifee kanna wallahi laazim gaa'ee isin kijibe dilana of balleessitee jechuu barbaadeeti si galee. Akka waan wallahi amma dhaqiiti mana rifeensaa dhaqiiti waan biraa dalaguu itti deebita dalagas itti deebita laan namni gaafama bireeddellee waa dhufee bibbitadha namni rifatee faa qooccoo faa teessee gurguruudhaaf amma ayyaana jira namni rifateetu fiigaa bifti dhaqii dura rifeensa sirreeffadhu. Deema kachumaan na barreeffame. Wallahi dura deemi rifeensa sirreeffadhu ofirraa gaqqabi habibti. Akkasitti uffata bareedaa uffadhuuti ayyaana dhufaa jira deem rifeensa ofii tolfadhu wallahi jiruun qabdu akka itti na gubdi anaatu beeka wallahi hedduu na aaristee jirta deemamma. Sorry dammo ani yaa kamaa kan ጊዜ hunda gaariin hojjetu minire hoggaanan si kaffaasise dammo waan gaarii naan hin mari'attu naan hin je'in ani ጊዜ hundumaa siin hin mari'adha. Mee ati rifeensa baraan amma murachuu dirqama naan mari'achuu qabdu waan godhachuu qabdu hunda ofii keetiin godhachuu danda'uu qabdu namatti hirkachuu hin qabdu ofii keetiin dhaabbachuu qabda ofii keetiin waan barbaaddeen godhachuu qabdu garuu akkanaa miti akkitti namni muratu istaayilii Tookiyoo fi akka jaanii faan amma godhatanii waantiyyaan faan isaan humaaneer godhatan aslan hin muranne rifeensi isaanii humaaneer godhatan si galee akka isaanii saniin godhachuu barbaadde yoo ta'e natti osoo himte si agarsiisee suuraa agarsiisee akkanatti godhachuu fedhaa jetta. Amma deemiti akkuma wanti karlii naa godhaa jeen. Ishi nan deema amma beewaa beechumaan deemnee dabala. Ingaltaa deemte? Kaanan deema kaanuma. Baanan baafan. Dura haasa'ee xixiqqaa. Innaa akkasi kaamaa kushaa akkasii ilma guddate inni tasfaa goona. Rakkoo qabu humaaneeru waan fayyadamtuuf wanti godhadhu deemite kana yookiin humaaneer itti qaxxali yoo waan itti qaxxalan itti qaxxali yookiin immoo waa'uma godhi bichaa akkanatti hin taa'in. Waan sirraa fakkaatu sitti nima dhumattee. Dirqama kaa. Haadhi koo bakka kanatti nama barbaachise mini. Miti. Manni irraa murate sanitti sii tolchani. Ani hin beeku gabaa yoo qabaatan malee naa tolchu biyya dhala. Mana dhiiraati mana dhiiraatti hojjetattaarre. Marachuudha bar firiisi. Osoo mana dubartii dheeyxee rifeensa muratte jechuun istaayilii akkamii barbaaddaa maal jaanis hin mari'atan ture jechuun si garee dhiirri maal beeharee ofumarraa qanaxxasee lafa kaa'e akka goommanatti. Ofumarraa qanaxxasee lafa waan biraan atti hin tuqaleessa mataa muradhettee mana itti nimi silaa qabeessi hidhawaa qabu. Mootummaa maaliiti yaa obboleessa kiyyaan baqachuudha akkam nagaa. Jirta garuu gaafii tokko sirraa qabama kishaan. That's not in the gaafii waan nooti gaafii gargaarsa jettee jechuun like fakkeenyaaf ani barata miidiyaati journalism jechuun the same as media wajjin so for example ati an homa sirra komishin qabu dhagay yoo asooytu atu sirri nagaafadhu malee fedhinnaan nagaafatta malee wannummaan akka diktaateratti asooytuuf maal inshallah for example ምናምን እንደቀበዱ አነከና እንደቀበዱ Gaafi sina no amalaki kabajaa ka guutame na gaafadhu obboleessoo hayyinoo ምናምን jettee taa'ee si dhaggeeffata inshallah nutis warri goomantis hin dhageenyu waan akkana maali gaafii kee gabaabsitti fu
Okay, dhiifama. Amala kiyya malee ani badooma yaadee miti. Amala hayti miti duraan mana kana gidee meeqa dhuftaaniin harkaati. Dubbadhu amma. Eesh dhiifama maal adaba maree wambat. Laa rakkoon qabu wallahi rakkoon qabu gaafadhu. Okay, wanti jedhu barbaade ani urgasi bare waggaa lama olidha. Urgasin dubbachuu eegalee hagarraa wanta nama gaddisiisu irraa dhageessin beeku. San namni hunduu si mirkaneessa. Garuu akka yaadaatti wanti an haasa'u barbaade. Ani barataa miidiyaati. Fakkeenyaaf fi TikTok kanarratti ijoolleewwan abashaan ilaaltu miti amma. Ijoolleewwan abashaa ijoollee tattaaffii qaban ijoollee hojjetan ni baasu. Geemii tapsiisuu yoo hostiitti ergatan jalaa fudhanii in dubbatu in tapsiisuu mana guddisiisuu ijoollee creative ta'an akka ba'an ni taasisu. Garuu ijoollee keenya biratti baay'ee waan akkanaa hin argu. Galaa fakkeenyaaf amma na fudhattee kabajaan acceptance ko fudhatteerta. So yeroo itti firii taayimii qabdutti game at least daqiiqaa 5 maan ta'in. Ano so guyyaa 5 si wajjin guyyaa 5 yookiin ji'atti si'a 3 osoo game daqiiqaa 2-3 taphadde. Ani hagamittiin hamma beekamuu danda'u tilmaan. Har'a of guddisuun har'a karaa TikTok kana ummata of barsiisuun borimmootu YouTube'n dhufuu danda'a. Miidiyaa mataa koo banachuu danda'a. Like mootummaadhaanis soo qacaramee jechuudha. Isaan alatti illee soo har'aaf galaana ta'a na fayyada. Yaada kana dubbachuu fedhe. Okay, gabaabumatti geemara ta'uu barbaadda? Ummata baay'ee wal baruu barbaada, guddachuu barbaada, kontentiiwwan babbareeda qaba. Barataa joornaalizim jechuun kontentii amma gaggaarii kan hangarraa geeffadhu anamma lalakkamaa kiitu nalagee anamma gaaffii kun anaaf ta'uu hin qabu silaasi galee nama biraa meebii feemasoota ana malee hedduutu jira isaan gaafachuu hin dandeessu ana akka maakiitti nama ifdaaduu fedhusiiti eenyu biraa muyit godhi qabadhu beeldaan muyit godhi haa irraa siqeetiin jira. Maan guddisnee dabaramma ummata maaliif nama tokko guddisnee naa galeef. Muyit ani yoo muyit si godhaati na dhaga'uu hin dandeessaa midhagee. Laal maal seetee? Gaaffiin kun ana ilaallatu akka maakitti. Thank you so much. Maaliif yoo ka'eetu ta'e ana akka maakitti feemasoota Oromoon feemasoota ana malee hedduu qabdi. Ana abalu je nama wallalu waan hin barbaanneef abalu jechuun narraa dirqamaa miti. Sigalee gaaffii nati gaafate bareeda. Hawaasa irratti nama guddisuu irratti hojjete akkami maaliif hin hojjenne akkana ta'uu itti dhugaadha. Nama guddisuu irratti nama kana je maqaa yoo siyaame nama hedduu ofii hiyyaaf sigalee anamma of dhaaddees namni jechuu dandeessan of dhaaduuf osoo hin ta'in nama hedduu siimuu danda'a. Kamana kanatti amma ashuufaani beeytanii mi ashuu mucaama wallisaa 200 ol qaba hin beeytan ni beeytan mana kana gaafa dhufu fooloon isaa 1000 takkaa'uun qabu ture jechuudha. Amma sadarkaa inni jiru arkuu dandeessaa. Ammas mucaa tokko jira diraamaa hojjetu inni faan 400 qaba. Mucaa yuunivarsiitii keessatti gaa isaa madura yoo yaadatta mucaa san fiilma diraamaa dalagu jira amma yuunivarsiitii keessatti yuunivarsiitii barataa waan nyaataniin osoo isaa mokoronii adii takka feerti jiru laayivii irratti natti dhufe arkee feemasaa miti mucaan gaafsan yoo yaadattan isinirraa maallaqa olii guuree qarshii 6,000 mucaadhaaf zayitii maal kabinneef takku yaadattan ijoollee yuunivarsiitii takka amma fooliin isaa 400 jira sigalee an nama guddisuu irratti waan takka waan danda'u hojjechaan jira obboleessa kiyya jechuu barbaadeetti sigalee